عبارات ألمانية مهمة. هل أنت متأكد؟ Bist du sicher؟ هل أنت مستعد؟ Bist du bereit؟ هل أنت راضي؟ Bist du zufrieden؟ هل أنت فخور؟ Bist du stolz؟ هل أنت متفائل؟ Bist du optimistisch؟ هل أنت غبي؟ Bist du dumm؟ هل أنت جبان؟ Bist du feige؟ هل أنت مجنون؟ Bist du verrückt؟ هل أنت أحمق؟ Bist du doof؟ هل أنت مرهق؟ Bist du müde؟ هل أنت كسول؟ Bist du faul؟ Weißt du was؟ أنت تعرف ماذا وماذا. Gestern habe ich mit Lara telefoniert. البارحة اتصلت بلارا. Echt؟ حقا؟ Wie geht's ihr denn؟ كيف حالها؟ Ehrlich gesagt, sie ist ratlos. بصراحة هي محتارة. Warum denn؟ لماذا؟ هل أنت متأكد؟ Bist du sicher؟ هل أنت مستعد؟ Bist du bereit؟ هل أنت راضي؟ Bist du zufrieden؟ هل أنت فخور؟ Bist du stolz؟ هل أنت متفائل؟ Bist du optimistisch؟ Sie ist arbeitslose, aber auch braucht mehr Geld. هي عاطلة عن العمل ويلزمها المزيد من المال. Schade, und was für ihr Studium. خسارة، وماذا من أجل دراستها. Du hast recht, sie war die Beste in der Schule. أنت على حق، كانت الأفضل في المدرسة. Ich habe gehört, dass sie Medizin weiter studieren möchte. سمعت أنها ستكمل دراسة الطب. Das ist lange her. هذا الكلام من مدة. Jetzt braucht sie echt einen Rat. الآن هي حقا تحتاج إلى النصيحة. Okay, wir schaffen das. نعم، سننجح بهذا. Weißt du, an ihrer Stelle würde ich eine Ausbildung machen. هل تعرف لو كنت مكانها كنت عملت Ausbildung. Ja genau, sie wollte auch eine machen. Aber sie hat keine Ahnung, wie kann man darin teilnehmen. بالتأكيد هي أيضا تريد عمل Ausbildung، ولكن ليس لديها فكرة كيف المرء يشارك فيه.